Morning, mman alaikum. Jaga lali lajaragan melele ko ikichen ewor, pamale kana yan katak, kiyache melele la kan kagalle, wewen kana ippen. Kami tamak kami jen parang mana ippen, unina rajang, payen kagalgal parangin. Egotak kagalgalin jen ko katak agar pugi. Chuan Kilen arpikot ta charjarin kagalle, wewen kana ippen. Ialmen kagalgalin parang. Raipak cirik padadak akabelo DNA jenceber cilngan langan lab ngan lali yogotak ak cheni ko ilo kijin parang rai na dair genetic variants. Wewinin emerong cibang kalikar ngan kijin ewor mijin parang ipen ketak. Cheni kijin parang kein ewor iperu jolip rai kamana ar chuan cendron. Wan chongok jadi ar emaroro unogon mejer mananganak unogon mejanchat. Elang wacheni recap kaman ogotak elap ilo yajmuran en punir. Padap cheni ralikar rai kamani mijen parang ko rechilet ejmeur an en punir. Melele. Eno nga yagan tamalo time garpaga gay. Eja ko chuan kababayen enwat pilawe. Ait ken menin egaro da kiye gayo imwalo par chuan kain mangai. Padap elaban parenno. Kakalagalin parang ejeno wadang lale ngay iyagan kijin parang yogotak. Agay mi jan katak chino takto. Ito kay jay ko'y kakalagalin parang. Elaban man kachidagin yor chiluun level. Kakalagalin emarong chibang kich pigot Kilen ak kamaramare chid mejan parang padap etchabala beir. Paranuot ngan lukun kalikar chuan nang nimit Yemelgrada ngalale ngay en per nang namijin ipen Ajiri rochet ilo pamleng. Elang kain kagalgalin parang padabinay kwalak kagalgal ko chilu ekke kammani. Kagalgalin kain kajuan raynayadan single gene sequencing. Chay kammane kagalgalin ngay chay tamak ka kagalle ka wewen ko ipenchuan Ajiri raywala jen chuan kijin parangayo ejanolak. Kagalgaleo kain karuo raynayatan genetic panel. Ngay chitamak kagaleo ejito ko yan chuan yan bijin parang lang kan rogo ta kajan ron chay kamane multi-gene sequencing testeo. Ramarong chibang kalikar chani ko ilo elang kijin parang. Emarong ko ta chromosome ko kijin parang kain right perye. Chadiyan chay alam na kagalle wewen ko ipenchuan Ajiri rejito yan mijin parang padap cijaje mentai yair kenaga ewor taujin kain mijin parang ken menin cai kamane kagalgalin whole exome sequencing en kagalgalin ejatale awlep kijin parang ko ilo awlep chromosome ngan lalengay laben na merong lo chuan chani yo e kamilelegi kagalle awewen kana ipen Ajiri chadiyen cijay bar kamane chuan kagalgalin parang Pachichablo ta charjarin ilo kagalgaleo kain kayuan. Lukun chinenem cemen ramarong bar kagalgal. Ngan kamol chamalako imlale ngay enej war ne yer kan kain nangan miradin. Ngay cheloy cheni yini pen chinenem cemen. Cemerong chalawan ilo pamalenay. Ewor cheni ratan ipen Ajiri nejemi ipeir. Innem kumay kanan ga bakdagain kagalgalin parang. Ayet elugune yamman alikarga yadal batimen pagami melem nga chino kagalgal Inayadale pebain melmi pemi pebain e kwalok taleben Melele ko ikichen len yem tabarako ramarong pagchigir parenod menin wada im likjab ko ilo kagalgalin parang enata chamlagan kagalgal ko yor chilu kain chamlako ilo kagalgalin parang. Ngay chamlako e positive. Melele ba labio elo cheni ilo chuan kijin parang yo ejmatan kagalle kanne ipen Ajiri nejemi. Ngay chamlako e negative. Melele ba echolok cheni roloi ilo chabreot kijin parang. Ak cheni go roloi recamatan chabreot mejan parang. Ecam Melele ba kagalle kanne ipen Ajiri nejemi ro recap jito ko chan parang. Melele ba kagalle ecangan marong lo charjarin padab emarong karigolok ankar charjar chen mejan parang. Chamlogo kin kajelu
emarong walok eno chuan chenijio e chalok melele. Enata melele ngan katak. Melele be ejabe melele iber ilo terin nganarpa ewor chuan an katak mejan parang. Jadian cara-jaran parang yo echabalikar. Megarta chenaj pukot wot uwagyo ngan katak. Innam ena chedongan kako lko kein. Yo kata-kata wane jadian medicate ag insurance takto yo am ejbagaron kako lko kein. Nejab emarong par worchet chogelet ngan kalai koner. Chicken takto inar ena cherbalipam iminsuran company yo. Jabarong kagalene ilo apoymenin ngayam manipemi akom marong kataran insuran kamelmi. Ewe komon. Cina ilo ingait chamalakanay. Elikin lab lo potakatakayan. Iko yung bagrong an rali to week ngan elo lo chamalak. Ena ialmen ang padok kan chamalakanay. Inaj bugot kom yung kamalagi chamalakan yung kanan kan tagor na pagchigir elikin. Oh, ilang wot kain melele. Imelele. Kenaj peri pemi ilo oleben magdagat kain malok ngan kamalale imuwage kachito kwami. Kemi ije ngekom ay kujikem.